Ukertong ka UDP na Shillong West uba Apol Lingdo hat kesengi baar uloong ba ka UDP kan senya hino ya ka bos lani kan yalam hino ya ka sorkar hadin baladep nyau vote mentaw snem. Uba Apol uloong ye kini hadin baladep thep kerteng kum ukertong henne kesengi ha office UDC Shillong. Tinggal nak datang ketom namar ngikwa ban ketikna ba haka haus ke batumai kandon ke jingnya mirlang jong ke experience but fresh blood til lada ngi merge lang di kibru bladan ke experience but kibru kiba dang runga haka haus haka sin kong tekebut kedai ka ideal combination ka pakado ka combination kajingnya trelang haka ni ka genti anoi pi lada wai ba ai ka mandate ka bashai tik tang ya kai UDP ka badai ka seng trairi ka ba hedo kata ka question bani trailang ba bendo kam arais so ni te ka show menda ka jing champang jongki nongjit ki jongi bi nginginum ngej ka lada bangsa iman harai nginum ngej ni scam ya kata bat menta habangi penyang sau kau ngut ki candidate ngimla banoi ki ba pek ni penyang sau kau ngut tamangi ni kermen ya san mo habangi penyang sau kau ni kermen ni sau kau ke haduk menta ni yang scam bagi David Ross ya magic number jong light way di pingkrannya ke preference ino apa menta ngikwa bagi ke bos ke banyak driver na UDP hadu hani mana na UDP tak belum ini iklan buat penerung saya gini mekanik UDP ditang dah kajing penini ya kibakum kita ke opinion ru kapeni bakade ke parti ke ba klan ba utaru kwa ni ru kwa tak buat habai bun ki ba kadai boleh ba parti ke ba ki community bakan job subun ladangi community tang ar ngut tengin nilai yu ngini project teng yeno namar bangi community ban job subun ki individuals ke alet penong angin penlong yuta angin le unta andai ka ultimately kadai karai ka ba ndala ada ke election ke parliamentary party jong parti ka decide kumno tu buat Kipat kimat ki batmai jong UDP nalo tu babila cubu nado ba seng ya ka UDP kapat kibat temai kibangi i ka tak bahamda kalong empowerment ya youth power ka bor jong kisana kadai ka powerhouse nak benda Meghalaya dia ia kata ka powerhouse ngilam petlot benda tak jeng serkai jong drug addiction alcoholism but kita ki issues tengingin persang ban but pay attention pai ke nika sector jongki samla ki jongi dang ba ka potential ka bun ke bagi dan kan